turagusuhuje tuguhaye ikaze kandi mu karere ka Rubavu tuguhaye ikaze kuri stade Umuganda nguhaye ikaze ku UMUNOTA.com urakaza neza nanone kuri YouTube channel yacu twitwa UMUNOTA TV official nguhaye ikaze ariko kandi urisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha uzahadusanga kuri Instagram uzahadusanga kuri X yahoze yitwa Twitter uzahadusanga kuri Facebook TikTok uzahadusanga kuri WhatsApp channel ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose wisangamo aho hose twitwa UMUNOTA News urakaza neza ku munsi wa 19 wa Rwanda Premier League umunsi ugarukanye ibyiza byinshi ugarukanye ishyaka ryinshi ugarukanye amakipe menshi turi mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda stade y'akarere ka Rubavu ngira ngo murabibona rwose imvura imajije kugwa ikibuga kiracyatose amafuni yose ntabwo imvura yaguye igeze ituma ikibuga gishobora kuba cyagira ibibazo ku buryo kitakinirwamo umupira ubundi mu busanzwe bivugwa ko cyangwa se byemezwa ko ikibuga kitari cyo gukinirwaho iyo amazi ashobora gutuma umupira utagenda uko wakagenze icyo gihe umusifuzi ashobora gutegeka ko umukino uhagaze akanya gatoya cyangwa se byakomeza ikibazo cyakomeza umusifuzi akaba yakemeza ko umukino uhagarara ukazasubirwamo ikindi gihe ariko turashima Imana ko iyi mvura itigeze iba yayindi igwa igasambura ibintu imwe igwa igateza ibiza ahubwo yabaye y'umugisha ikagwa igahita urakaza neza iyi ni Merrikh kuri kureba irimo kwishyushya nabibabwiraga n'umunsi wa 19 Rwanda Premier League uraza kuba ukomeza n'ubundi kuri iki cyumweru ku munsi w'ejo twari mu Bugesera buri kimwe cyose cyahabereye mwarakibonye APRFC igwamiswe na Bugesera 2-2 akakanya rero Merrikh igiye kwisobanura n'ikipe y'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi yitwa Marine FC ni imwe mu makipe meza cyane ari muri Rwanda Premier League ariko kandi na Merrikh ikipe muri Sudan mu gace ka Omdurman mu mujyi wa Omdurman ikaba ari mu makipe yemerewe gukina championnat y'u Rwanda by'umwihariko amakipe muri Sudan yo nangenzi yayo akaba na mukeba Al Hilal Omdurman iyi kipe nayo nimwe mu nziza ziri muri Rwanda Premier League kuko kuri uyu munsi ikipe ya Merrikh iri ku rutonde rwa championnat iri ku mwanya wa 4 aho ifite amanota 32 no kuvuga ngo ni ikipe nziza ihagaze neza rwose byo kwishimira ariko Marine nayo bagiye gukina sagafu kw'imvuga rimwe kuko iri ku mwanya wa 9 aho ifite amanota 26 mu mikino yayo 18 mashize gukina uyu ni wa 19 agiye gukina reka twihute duhere ku bakinnyi bagiye kubanzamo ku ruhande rwa Merrikh abari bo duheraho nimwe mu makipe ngira ngo muri fazara abantu barayibonye yisobanura na Rayon Sport bikanga bakagwa miswi yisobanura na APRFC mu mukino arangire mu maka nyinshi cyane muri Stade Amahoro nabo bakagwa miswi iyi kipe kandi yakinnye n'indi mikino hari yagitakaza abantu kuvuga ati si ikipe itsinzwe ite ariko ni ikipe mu byukuri tutashidikanyaho ubushobozi bwayo kuko yazanye indi challenge nimwe mu makipe mu byukuri ari gutuma championnat y'u Rwanda ngira ngo uri kumfasha abanza nabereke ko muri stade rwose abakunzi b'ikipe ya Marine FC batangiye kugera muri iyi stade batangiye kuhagera rwose baje gushyigikira Marine FC kuko ni ikipe n'ubundi nkuko nebegarutseho y'ingabo z'u Rwanda ariko by'umwihariko zirwanira mu mazi cyangwa se zo mu mazi izi ngabo rero zatangiye kugera hano muri stade Umuganda ingabo z'u Rwanda zicunga umutekano wo mu mazi rwose zatangiye kugera hano zije gushyigikira ikipe ya Marine FC narindimo ngaruka ku ikipe ya Merrikh rero mu bakiri ngiye kuza kubifitemo duhereye ku muzamu muri kubona barimo barashyushya uri mu izamu yitwa Rajisanu niwe muzamu w'ikipe yambara nomero 40 no mazamu beza bari muri Rwanda Premier League akamwe mu mazamu babahanga cyane ikipe kandi iraza kwifitemo Daba Sogoba uramubona ku gatentire ke uyu musore ufite rokoke ya tentire no mu basore babahanga cyane myuga rumuhanga cyane Daba Sogoba mu basore beza cyane ikipe Merrikh ifite akaba no mu beza cyane bari muri Rwanda Premier League kuko si aba defenseur benshi bameze nka Daba Sogoba mu ba defenseur beza cyane usibye we iyi kipe iraza kwifitemo nomero 5 yitwa Janadi iyi kipe iraza kwifitemo nomero 30 yitwa Fatokun iraza kwifitemo 15 yitwa Chisala iraza kwifitemo 29 yitwa Ramadan nako kandi 25 yitwa Salima arahari iraza kwifitemo 26 yitwa Kuri haraza kuba hari witwa Dauda Ba ni nomero 34 mu basore bahanga cyane iraza kwifitemo kandi Hasina nomero 36 ndetse na Mucangarange nomero 10 yitwa Abubakar Bachir Bangoura mu basore bahanga cyane b'iyi kipe ya Al Hilal Omdurman cyangwa muramubona ara hirya rwose Abubakar Bachir Bangoura mu masore kugihagararo si muremure ariko umupira ku kirenge ni mwinshi cyane arawuzi
niyo basore rero umutoza w'ikipe ya Merrikh araza kwifashisha kuri iki gicamunsi mu mukino w'umunsi wa 19 wa Rwanda Premier League. Ni umutoza n'ubundi watoje hano mu Rwanda mu makipe anyuranye, by'umwihariko yanyuze mu ikipe ya APR FC. Nubwo umwaka w'imikino wenda avuga ngo ntabwo wagenze uko yabitekereza cyangwa se uko yabyifuza, kuko atandukanye na APR FC hadashise igihe, ariko ikipe nyine ya Merrikh kuri uyu munsi ni hari niko isi bigenda. Reka tujye ku ruhande rwa Marine FC. Marine ni mu makipe meza yo mu Rwanda, by'umwihariko akaba mabi cyane, kamwe mu makipe wari wese atakifuza guhura nayo iyo iri hano mu karere ka Rubavu kumbehe yayo. Iyi kipe yatsinda uwo ari we wese. Iyi kipe nta kipe iri muri Rwanda Premier League Marine FC itatsinda. Iyi kipe rero igizwe hanini n'urubyiruko cyase n'abakinnyi bakiri batoya, abenshi bagiye banyura mu yandi makipe amahirwe ntabakundire, ariko baza muri Marine FC bagahabwa umwanya, bagahabwa icyizere, bakagirirwa icyizere kugira ngo nabo barebe ko bakongera kwishakamo icyo navuga nk'imbaraga, cyangwa se kwa kundi umuntu abasa nk'uyitereye icyizere ariko yongera yigaruremo iryo shyaka yumve ko ashoboye kandi byakunda. Marine FC rero reka nyiguhe abakinnyi bayo nabo bagiye kuba bamanuka kuri uyu munsi. Mwizami ikipe iraza kwifitemo numero 1 yitwa Kurovisi, muramubona rwose yambaye imyenda y'ubururu, barimo baramushyushya. Kurovisi ni uraza ko ari mwizami. Ikipe iraza kwifitemo numero 2 yitwa Hasani, ikipe iraza kwifitemo numero 19 yitwa Emmanuel, iraza kwifitemo numero 28 yitwa Irunga, numero 5 akaba na captain wayo yitwa Gikamba Ismael, mu basore beza cyane bo muri Rwanda Premier League ndetse anayirambyemo. Iraza kwifitemo kandi Kevin numero 7, iraza kwifitemo 25 yitwa Yannick, 26 Seti, 16 Hashim, numero 8 Fabio, mu basore bahanga cyane ukina mu kibuga hagati asatira, ndetse na 24 yitwa Arfan. Marine FC igiye gukina uyu mukino w'umunsi wa 19 ihagaze ku mwanya wa 9 aho ifite amanota 26. Imbere yayo hari amakipe nka Musanze ifite 28, hari Rayon Sport ifite 29, hari Mukuru ifite 30, ndetse gukomeza imbere hari za APR FC, Merrikh ndetse na Polisi na Al Hilal Omdurman. Umukino uratangira mu kanya ku isaha y'isa 9, harabura iminota igera kuri 30. Nabwo abafana baraba benshi ngira ngo abanza banyerekereye abafana ba Marine FC bageze hano. Ni mu makipe rwose igira abantu benshi, by'umwihariko bajya bayikunda bitewe nuko igitanga ubutabera muri Rwanda Premier League, kuko ni ikipe izahura na AS Kigali ikore mu jisho, izahura na Polisi FC, Polisi niza yirangayeho yisanga itsinzwe, ihure na Rayon Sport nizititeguye bihagije isanga itakaje amanota. Mu by'ukuri ni mu makipe umufana ushaka kuryoherwa n'umupira bitewe n'impano z'abana bakinara iyi kipe ya Marine ashobora kwisangamo. Ni abafana rero ba Marine bamajije kuhagera kuri iyi saa 8:30 nibo bafana bamajije kugera muri iyi stade Umuganda. Wakibaza ariko ku kijyanye n'abacamanza b'uyu mukino cyangwa se abasifuzi bo byifashe gute? Ngira ngo araba banyerekera rwose nabo bari kwishyushya, buriya ntabwo umuntu yaza gusifura umupira cyangwa se gusifura umukino by'umwihariko umupira w'amaguru gutyo gusa, ugomba nawe kuba uri fit. Umusifuzi w'uyu mukino ari hagati, muri kumubona yitwa Rurisa Fidel Patience, niwe uraza gusifura uyu mukino, niwe musifuzi mukuru w'uyu mukino. Ikindi kandi araza kuba yungirijwe, arafashwa n'abasifuzi babiri b'igitambaro, abo barimo Maniragaba Valerie araza kumufasha rwose ku ruhande rumwe rw'igitambaro. Araza gufashwa kandi n'undi musifuzi w'igitambaro akaba umukobwa witwa Murangwa Usenga Sandrine, nawe araza kuba adufasha ku rundi ruhande. Ni mu gihe kandi umusifuzi wa kane w'uyu mukino yitwa Nshimyumuremyi Abdara, niwe musifuzi wa kane kuri uyu mukino. Ni mu gihe komiseri w'uyu mukino yitwa Kagabo Isa, niwe komiseri w'uyu mukino wa Marine ndetse n'ikipe ya Merrikh. Ntabwo ari uyu mukino wonyine ugiye kuba, kuko ku bibuga bitandukanye imikino iraza kuba iba i Kigali aka kanya ku isaha y'isa 9. Ikipe ya Gicumbi FC iraza kubihakirira ikipe y'Amagaju. Umukino uratangira ku isaha y'isa 9.
ni mu gihe Marine nyine hano i Rubavu kuri stade Umuganda igiye kuhakirira Merrikh Sports Club. Ni mu gihe kandi Imuhanga AS Muhanga irahakirira Gasogi United. Mu mikino abakunze ba Gasogi ndetse n'abakinnyi n'ubuyobozi muri rusange bagomba kongera kugaruriramo icyizere kuko nyuma yo kwandagazwa na Nyamukandagira 3-0 badakozemo barushwa cyane, mu by'ukuri no munsi wo kugaruka bakongera kwerekana ko ari urubambyingwe. Ni nako kandi dutegereje icyitwa showdown mu cyongereza, ni ibirori mu kinyarwanda ku isaha y'isa 12:30 i Kigali kuri Pele Stadium. Ikipe ya Police FC irisobanura na AS Kigali iheruka gutsindwa na Rayon Sport. Police FC iri mu kanyamuneza ko gutwara igikombe cy'ubutwari itsinze APR FC kuri penalty. Ariko kandi AS Kigali irimo n'ibibazo bya mikoro, iraza kuba ireba ko yagarura byibura ikagabanya amanota iri kurusha amakipe ararwana no kutajya mu cyiciro cya kabiri, kuko nayo irebye nabi yakisanga muri uwo murongo utukura. AS Kigali iraza gukina uyu mukino na Polisi ifite amanota 16 iri ku mwanya wa 14. Urumva ko iri ahantu habi mu gihe ikipe za nyuma ariyo AS Muhanga ndetse n'Amagaju. Iyi kipe ya AS Kigali zirusha amanota 3 ndetse n'amanota 4. Urumva ko atari amanota menshi, naho gukora cyane ku ikipe y'abanyamujyi bakareba ko batsinda uyu umukino kuri uyu munsi.